familia? Ya, kwa sababu hii ajali ilibondabonda miili ingine beyond recognition and preservation ikakuwa ni challenge. Tuliunda kamati ambayo imehusisha familia zote ambazo zimeathirika na wameafikiana kuwa siku ya Jumanne tutakuwa na kikao cha pamoja huku Rangenyo Primary School grounds ya kuombea hizi familia na pia kukabidhi miili na roho za walioenda zao kwa Mungu. So tutakuwa na combined funeral service huku Rangenyo siku ya Jumanne and thereafter kila familia itaenda kufanya interment ya wapendo wao vile wanapenda na kulingana na wills na maono na directives ya wale walioenda zao. Na mimi na wote nawaalika tukuje kwa ibada na wale wanasiasa ambayo wanatafuta umaarufu kwa matanga kwa kuja kupigiwa makelele na makofi, tafadhali na waomba, kama kuna siku tunastahili kunyenyekea kwa Bwana, tuwe wapole, tutubu dhambi zetu, that day is Tuesday. Yeah, that day is Tuesday, na nina appeal to all my security officers starting from the chiefs, watu wa nyumba 10, lazima tupe hawa wapenda wetu heshima ya kipekee ili wakifika mbinguni hata Mungu ataturehemu accident zimalizike. Na batumirite ndagira mapema lirina igweta mwana ya beire ndegete gwakira staff na management the constituency office ngambi yamono ba responded immediately amangana ya bete kana lingisiko yense igorero esauli kera matangare umuji bantu mbali kurema bantu mbali kwenyara igorere na chakubamentera indagira egere ekautuko prepare for amatanga litukulia Jumanne ntonyora shock na bandi ba collapse because uburubura mbuli wa macheso na gwetera se musahara ulibandigete na inche na letera kere family isireirie shilingi 23 20,000 to support ya subsistence ya family, arabu 3,000 shillings chia ba sai bali ba gotokonya kuna kwa gacha chinyumba chia bali ya tugu cha Koenia. In particular as Nkora area igo imechigira as getara very hard rock na ende onta itakwira libagali ya bwango go celebrate ya ba engineer bane ba mainiriye oboina ase igitarigo. They are great men and nimba chizawadi chian recognition which mutwe na ende in the next Mashujaa Day aba murabalia na injengo sukumanda malieta abo make wetera se county commissioner na barabu bagende state house babe celebrated yense yotogo celebrate abantu gusa tuwamanya gutiga abantu bagwetuma bunaba muraba batabuati any tools egole yoke and they have done great. Igo kwa niaba ya family ya constituency ya West Mugirango ni president yense igo nacha ndemye family yeye na ende ntagete kwera mu president ngambu yamono kogera very short notice buna naira netukuru Buganda na mutumirete message nga igubuna tuabeire igate betanga minyoka gocha mwairese mtuairese na enda ga pledge gutumira ya family yechi support ya yo manyene ya 1 million shillings iyi nkagirite go any time from now. Ukolera nuko nakubolia abantu baito tugutumeka kipara tuabukire n'ikigari cyabukire n'ikipara cyaguteire tutararosie kitokurwane torosie tobe a developed nation ga kitiga tobaba ngora ase kisafari cheito in particular karobuguletie ki family kuranje genda ngora giswali ba gegoteba ngamwenda pole hajikwai
but from the bottom of my heart ungo celebrate kanisa chiane, kanisa ya parish ya Rangenyo, kanisa ya SDA ya Rangenyo, kanisa ya Mabuti igondegete kuba celebrate ase ogocha kurwa social therapy ase abana ba abayibulia babasirete. In particular omochio tosirete both parents. This is not easy. I just want to pray that God receives their souls and rests them in eternal peace. Mheshimiwa Liswali omwerio toraswase ke Kiswahili tutebya ngwenjera kyo chikosira abana b'echi family. Inche buno mujumbe naenda as long as ndo mujumbe inatenena nateba ng'emichieye yasiriria abaiboli yasiriria breadwinners ere paralyzed emotionally igongo take over abana bali chiskuru chia colleges na high school once grade 10 na universities igongo chikubaira on my own scholarship egere nkonya abana abo in honor of these great men and women. Biwete kogende. Lichumbe. Nyora tora sama bakira lichumbe jinko bie kasi ya mboroji. Monyoro mwambio waso ngoro ngiraisi. Eh? Asante. Kababwatsi. Yaso kwebo. Grazie, tani mais moroni. Lichumbe ni mai grazie. Na banyaroka bae. No you know. Abu abange baitu basirita se emibasukaneye bere yabera na likonge igona akire korumumbu nonyolire semerimo ya bunge yense na akire na inche gotebanga pole sana kune family pole sana na wodi ya nyam Monyoro mwambio waso ngoro ngiraisi. Eh? Asante. Kababwatsi. Yaso kwebo. Kandozi. Kandozi.